her way, I guess. And we also have Ma'am Melina Tarampi, Assistant Director, DIC. Please come over the stage, ma'am. And also we have Mrs. Shashika Lahansapi, a Karbi artist. Please, ma'am. And we also have Mozam Hussain Barhuya, DGC Principal. Sir, if you are here, please join us on the stage. And we also have Mr. Prasan Ghosh, the Director of the Northeast Internet. Baido, lapen ituma asingar, Susikola Baido, lapen Guwahati Penajil Tongdon, Prasan Ghosh, lapen Penangan ek nangecetong dun akilo-kilo tumpen ta Penangan do. Jadi tumalong nang cetong don do ulang hala Miss India tuneng Miss India la pen do ulang la si mo nang klang bom bang bom po la paan bangke la si pini la puson aputhat je fashion week mane pini neng je ison kaneng je kantung bang la pan lo pini nili tum la puson 2000 pen la son si dam bom bang bom claim bom lo claim bom penon pu anta tendang an ke support atum dolo la pesi non opini bang advice kacu em kan tung bang ke la penlo nilitum non iprang koson si ke claim ji ma koson si ke dam ma si tame nilitum luhi ke chang bang la penlo MLA sarapan ma ituma officer Baido tum phan la pen KNC Baido tum mane senior guardian tum phan sitame non ituma iprang ke ban ji phan koson si ke claim ma busi advice to hang pon lo. Here are our guests for today's Karbi Anglong Fashion Week 2024, and we have presented a token of love for them. That is a bouquet with a Karbi Poho. This is our love from Karbi Anglong Fashion Week. I hope each and every one of you have feel the love. কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা ফেশ্বন উইকত পাৰ্টিচিপেট কৰা পাৰ্টিচিপেণ্টসকলৰ গাৰ্জেন আৰু উপস্থিত থকা মোৰ জ্যেষ্ঠ আৰু পাৰ্টিচিপেণ্টসকল আৰু দৰ্শক মণ্ডলী, মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ বক্তব্য ৰাখিবলৈ নাই। আজি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বেছিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ লগত মোৰ পৰিয়াল, মোৰ পত্নী ইয়াতে আগভাগ লোৱা দেখি মই বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু our guest Mayuri Bora, business head of Mayabini, is here with us. So I would like to call her up on the stage and join us. Now, but okay, I'll control. Aking bang chumit pek Jason angling nan perfect. Dang lili kido longan ta angling ban klung lo jo. So na audience tum chodon tum lok lama. Chodon na nang de ni ta chodon nong le lang didi. Yes, Ma'am Mayuri Bora is here with us, so we would like to felicitate with our love, that is Karbi Poho for you, with a flower bouquet. She is Mayuri Bora, business.
Kardom nili pini la badang so Malin showroom la pen ke es teron pi production hin pen pini Golden Wing la bang so isi fashion show la puson na lang litum ke talon pon na long litum phanang ke hang pon na pot nili tum choro par lo athema pini nili tum nili hin men ke thek pon long la hello la bang so amai long ahok ha ka bang lang dam lo bulote pinding sum pot sike pathi la pen ke litum la dak local Karbi Anglong adang pielong penangan akhai tum tamane ilitum inglong aso tum sami penangan apir thak ethek la pason ke cepak lang pen pini alang litum cipaduk pen pini Karbi akhai mati Karbi Anglong arat sitame pirthia dorbar along pirthia along klam along mi thanga jutang jubat la pen ke mi thanga pindeng support la bang so ka paklang pon je phan la bang so kirung pon la penalang tum penam achievement dolo la dakalang litum hin pen la bang so fashion along penangan pachi thangklong acha thangklong fashion along ke duntang la so ranara pune pine lalang to man pengelong duntang to man talang itu maluhi ason hang pon lo la sila bangso ka paching thur pon la bangso pineng sumpot pirthe adang pielong la bangso kapaklang pon the ka pot alai thumpan suri ka choro pajir lo la pen pini ladak la bangso ka chitong ana tum sitame ladak ko sonsi ili tuma apindeng support ha pirthe long pachi thang pen ili tum anong nam an so sege pan ponji pan sini tuma hin benta lang li tuman hiru jomai pipon lo la pen ke pini ili tum ladak penangan design ke thekatum la pen ke penangan model la bangso ke klang ke li tum choro nangji athema nono we ke mia hut si la hai klang pon lo la pen la hai pache thang pon thek lo ili tum pini sabina teron pi bai do hin ban stame alangli ako malin production malin showroom alangli tum stame cepaduk pik pen alang tum organize Karbi Anglong la pen ka dang pi along stame la bangso anso se kapaching thur pon thek ji la pen ka anso se pindeng sumpot pen ili tum identity mate ili tum pilo ili tum akhai phan kapaching ang thek ka paklang pon thek ka bangke ka chorop nangwek ji la pen ke anso se alang li tu aking kamlong anso se akang tu yang deng long ka pon thek ji ban se alang li tu na chorop par lo anso se li tu ba pineng sumpot ta pirthe dang pi do pachi thang lo na ta sinilihin pen ke bang dia por same alang li tu man hirjume pisi nili pini la bang so me mate alang li tum pini la bang so kapaklang pon thek ka phan chorop par pik lo kardom local for vocal pini athi pi ni gimang tha athe usobar dum pen chenglok arlenge thek sar an jitu non pini pideng sun pot pen chenglok dak nang chepaklang ladak pi ridet kali ladak ni tu Karbi identity pen chenglok haladak lek roy sontin awa hormu dake paklang showcase do la si dake local for vocal po alam the pen bangke lage very perfect la dak bangke nilitum la bangso fashion week mate fashion show la pen dress ka chepaklang bangke pini det kali ning ha 2000 aning kan pen setame festival along aning kan bang ta nilitum paklang donwer mo pen la ka jek baido la pen alang baido milina baido la tum kaduka we chethan chimum pen nilitum aning kan bang ta son se paklang wer la si paklang bom pen penengan ke 2000 pen pulote penangan dolo la si kaduka we la niliphan mane nang serap nang cheto don pen non banda paklang bom lo la pen nilitum non pini abangke golden wings pen si ke paklang la pen golden wing la pen ako isi bang dolang runway show la angke hala nili buah kota matipung buah kota somabai samiti bangke registered government long register lo la pen ala tuma nili tu mane ke claim bang do masi ahot pen men abran sason si runway show ta dolo la Karbi Anglong runway show isia dolo angke la golden wings lo sitame ke claim bang ke designer mama ke claim dun kangtung ko mama chepaklang dun kangtung la posi claim rapet iti la pen aningkan la therang ke thagatu kaduk kawe la pen ason ke claim therang ke thak det kali la pen ason do in bodari my skill development
Karbi Anglong Fashion Week long designer bang kuan nama jitong no. Designer bang ke nilitum penangan do he bang nerkep do non penenga bang ke la pena kilo tum setame nang jitong dun Miss India la ta do Miss India ta nang dun lo 2003 neng kan la pen Karbi Anglong along Karbi Anglong mane Miss Karbi la puson dolo la puson nang ke Manipur pen penangan nang jitong dun do la si kadu kawe cipang rum pet pen si la son la so putak ini nga ciparong lo aja lo terang thak atum pen man nangke laman peng ke do ke tek tang atum pen si cipang rum si nili tum pini la bang so fashion week ningkan pen paklang lo